ama ye ho kire ya akuafo ye ho kire ya nia oye no ohwe ye esansa enipa ya no mame ma akwaba emfa umbra Ghana ensem TVGH so wo frɛ me adwowa searching ebusuafo eni braba pa na koko akuafo no and they say ensem ekoso wo Ghana ha no mane koko akuafo na wontua wo ka no ese say national issue because we do not see the reason why it here obi adonefu egu ho adoho ate afa pafo no mo akwakobo aso abefia hatade abro se gina koton na fiskane kese na mo na ketua na still miskan mo mfa mo don't think far, we don't think madness e Ghana ho na ye dwenka ekuafo ni sese nkede ya no eto mo asemu omo ni teachers na nurses na ka John Dramani Mahama oni omo edi ni se ne mra ne te oni omo edi ni Moses mra na 4 years ye twem so omo sanso de NPP abo se NDC abo ne mfa ye ho because Ghana for no omo ya abaifo na minim se NDC aban we no sa abaye ye to 2024 no omo de Ghana for adwen ko share baabi o adwen wo de ko share baabi no enti yo ayete say side chick bi akojo obi no ku o de no kwadru so abema no wo kan de onte ti se dru na tete na dru so de nya tete eche say dollar rate na omo se wo fem na nyama bo aye de no still na wo kan Ghana for say dollar rate akofem that is the only thing that John Dramani Mahama aye NDC Ghana for ni na se NDC for afa Ghana for adwen ankɔhye bola antitra adwen na ankɔhye omo antkoto antini toilet mu a anka story we be that catch them. How can you tell me this story? Say dollar rate akofem still na price of goods was so still na nyama nkoye wo maimu but offense dollar rate na akofem ntino enane ena wonim John Dramani Mahama ena ne NDC fo no mu bua membu no almost say dollar rate na akofem ena omo pump it sika go system no mu say na be ya stabilize the dollar no ena omo di ebua membu no omo ko omo emfa Ghana fo mo fra free SSS fa di omo be di emfa omo ho che say akwan inform ho edan inform ho once mo be from rabi akoko once mo be from Kumasi to Accra road no me no double ti say 2 years no mo ko me aka 2 years na John Dramani Mahama afi ho nti che say me say John Dramani Mahama so kon fa bi mbofe no afi abem mpa mo hwe na koko akuafo kire say John Dramani Mahama omba na oye na oma no wondidi so wujimi omo de bejew se koko akuafo this is the second time omo ababon teachers omo bebo wudua omo teachers omo de bejew omo bebo na wuye edua na scan media mo afu ahye ti mo fo bu sika mo omo no mo bisa wo se oye na wo mbo mo ndidi ana wa free SHS no provide the aduana mo fra na nye bindi awofo na abo modin aye adwuma de koko abro so kodo na for mo sika bro mo no nso no wo sika no yentua yentua teachers ka yentua koko ofoka yentua nurses ka na wo ye discan beguma stabilize the dollar no fa wo jimi fi yenso sana John Dramani Mahama ka che Ghana fo na Ghana fo no so no mo aye di na dollar rate akofo dollar rate koko akafo mo ba mitino na yaso nkeka mo ye yaso dede mo pe mo jan kwasase na mo ni yende ni empesa the only time ebe say mo babonti be complain is NDC focus on mo 6,500 no Mahama de aba na mo ebo na ba so nya say da mo ba binti no ye ma me fo no ye papa fo ma na mo ye ne ye ya mo ye mpem kwasase uye koko ni na say wo ti Ghana ha wonim John Dramani Mahama ne penso de odi ye koko akuafo ena MPP fo nso ba ono so nana adon so de odi ye akuafo o mampani kofo de odi ye akuafo ni na munim nti se munim na se mo still na mo betusu John Dramani Mahama wo ma ya aso ndue na Mahama no nya de papa bi ade mama obesu mu nsu ankose mo ma wa ba oko 2 years onche mu kanjin eden na ya bon pai don be release scam na 6,500 na ma mu koko mu NDC for start ya memu na mbo ya demonstration ka mo be Burundi because bosha wo de share mo no mo adada afi na mu su ma me chese onu wa dokoko atena se adokoko wa atena se adokoko ekwa koton ama ha ma fiska na ma wo na ne mba na ne ku wonsi den didi ne mba na ne ku wonsi den didi wo fie incident to school fees incident to ade a ese wo diska ye bia koko ne so nyon woni da so nti John Dramani Mahama so won kantima o mebo odua oye na wo mbe na wo do meda ase di for mu sta mo ba be se adwuma ba ya na abetimi aye eso ya ire ho se ya be yakua
ade ahwe ye daache ade ahwe ye ma daache ye ma ko school no ma ba fie me ka chiro ko school pass e no abetra fie o se ma e ko mo de me me ba mu say wa fon e ko mo de no sika nyina kakam eda ni ye nye mahama da ye say uyo kokoko kuyani a se wasasi so akodo bi ka ho dua kokoko na no so oye twamene opese odada ye ti o sheda ye sa no ene ya donfo ye dua kokoko opese obetua ye ka ada na oye sa so ne yire ne ma omu ni di omu didi na denti na oma ye ho kire ye akuafo ye ho kire ye nia oye no o hwe ye esansa enipa ya no enhira wom enumye wom onhwe ne ya nnome no esansa abufo traso edenomye eba se o be ya adwuma na edu anwum na wasa unya aduane di no na ode ye fupan na wakoda na wo ma na o mada o ma nu nso na o mada ada na o yesa na se nanado enya nanado nyame o hira no na ma ne nyincha esansa na odi akuafo ho nanado kasa se do ni akuafo be kasa no na wakoma kura to yam tama na otua 3001 no na ye penisa esansa ebi ankam wanada yai tasa wantete yai na bom omaye nkuransha sanko no na da so waso a anka ye do akire osina nado eda da akuafo onu mo no oyo dadafo eti so opesa ye body di se wo Ghana na wo ye kuku farmer na si abatu atwam 2024 election woto waba edema NDC abaya hwe mekraman yo wo menchen wa hei okraman onimunyansa sen se wo ye kuku farmer wo Ghana na se woto waba ema NDC ne mahama okraman enimunyansa esen magimi ayese nkraman na mugu amamu ho mu nim ne yeye mamo. In the history of Ghana cocoa farming, aben biare ni wo ba ya opeja cocoa ma na so ohun cocoa ekuafo mobo epeja won cocoa aketuemu esen na nado dankwa ekufuado ene MPP aban nanado ba no na cocoa yeto cocoa 475 cedis nanado peja cocoa no from hundreds to thousands and a thousands in impono and yes 1000 and then 2000 3000 and another day cocoa per bag or the quay 3100 per bag. We are quasienti no obia or no ababe president pen na abaya baso pen ebe kachre usi anke was say more than that. We jimintin when you su adwene and maybe sa wo husi e was say woman more than that. Wo abra we president no wo ma ya no obi aba no abetuma wo se wo ba anke say more than that. Enti se wo ye koko kuyani na se wo to abati a MPP a mi se wo ye kwase a okraman yi ni munyansa sen abra nanado peja koko mu eko 3100 from 475 cedi no na osanhwe wo ba e wo senior high free ya de ma untia school fees magimi ayese nkraman wo ba eko wo friend den basic education free no wako senior high free ni nyina MPP for da Roma na wasan edukoko akọ 3100 amawa wuse wo mpe ukọ akọto abeti ana ne monne mo se ne mu koko aka apaso enne koko no na masese wegu a ye nya atofo wan ya beto wonde nso no almost 2-3 months ni yentumi ntua moka mo ye ya mo ndwene mo ho majimi moto aba with no sense mo mfa nyansa nto aba mesan akansisi duase wo ye koko farmer na se wutumi hwe nyame anim to aba ti a MPP abanya wo ye kwase a wajimi a okraman anim nyansa sen wait, what's the difference? Dollar ya muka wasem obie ni wa organize a ana ma me tijo mo wosu Ezo musa ankofuko ya na musa koto aba ana Ghana yede ana Ghana yede muwa ana man ma yede eye hu bibie nye yi o man ma yede ana man ma yede ana yo ma ayi ka so na ode omre dollar be dadam afi okoto bayra es dollar okoto nto es dollar okoto maku es dollar
who to Kobe, you say, Sadi na be spirit, and I home be any better woman. I was say, almost no me feel. And when me say, Saban for be a ba. Now I just forgetting so. The same about baby campaign, Tino. A baby yet tagibia, a bay or how can say them mine. That's issue. A big issue, can say, and I NBC for propaganda empty. I will say what you been doing. Oh, and now I can say, Cuckoo, Umutimento. But I'm up to 65 million. Obi 4.5. At the quarter 35 million. Ekuafo nipa bone binum nipa bone fo binum adwen bone se ya beda da say man 65 million aban na e ball ko no nti na mudim ni kira nko to go so sepre ana na eduko bo no na wo no sepre ana kokko aka dem no 31 million I say we as when ni bread be when ni bread sika be a sika be any we na oh yeah, and then 35 million, 60 million, my 65. Most of your son top. Africa, yes, have a price on the toast. Almost have a tissue because not the only capacity. Oh, yet night to my may say, move at Timo to me. Secret. Uno bi ya de ne ka tirem na se moti wona se obi ke no kra kirewa o ba kabade se ko mu page ase bragana come and see and no mu naira come and see for naira especially yen no bia no mu Canada omo obrotei na omo complaining ana dollar no kosoro ha memeti yi sika kosoro manage yes of course and I'm ba me yen fatu ho ha se me call Ghana February no March na me kura €100 na me to 17 bags of cement 17 bags of cement esa enya nsesa we trade for car and May the cycle to be mu na to 9 bags of cement 9 bags from 17 bags of cement to 9 bags. Look at the difference. And you are telling me it's $1 10, okay. You are down. You are down. Look at the difference. And then amount for the Inter Bank of Ghana, every hour, see what you say, Sika na come say about money every time, every month and every year. It has reduced. And go. Ye try social media, Jimmy now. Sika na go because what transfer there. Me fa send cement ko 80 series ko na say bia. We dey 70 series ko na say $100. Eto say $100 here 14 a. Ana na set na fence cement here 80 series ko na 90 series a. Eto say unya 14 bucks. Enya nsese wachiri. By na unsa $100. Untimi nto 10 bags of cement. So what is the essence of this? Does it make sense? And how they ever say, to 10 bags and 11 bags. Look at the difference. Does it make sense to you? So what is the benefit of dollar from $1 from no be issue I go for them? What is the essence of this? Essence mo de mono mo to no man spend bibia. Me say me last minute me says kema e ka say then you say dey urgent pa o ka me samba back. Before December, now we give €5,000. Say boom. Boom. After me could you my deca? Could count 5,000. Could you sell 5,000? 5,000. Let's cannot to more than almost by 300 million. Boom. And you are telling me, he said, me see, ye are between the me the pa.
ye na ye behwie bi ye beti eto ahia enne me be se omo ye NDC wo platform so na emma me one single positive as a benefiter John Dramani Mahama bedi ade wode am man Ghana a president, you will need parliament in order to get your ideas going. Enti obi a ono person be the president to me jina say MPB a wan support me be a memma show down memma lose seat. At there, sabi your stronghold Kumasi Asante region say chairman won to me would deliver Asante for us to see. Na ampa yakoto aba. Na obi etua losing bonuses. Yes, she did 2 years ka. For MPP to lose MPs and to lose votes. And Uncle Danche. Yaba 2025. Yako 2026. The idea be 2028. At least anya shekra no. Esesa nkakasa no. Esesa kakra. But said the subain to say nyinsay no. Untumi fancy. The obeye biya subain ni be pie. And unti every opportunity, every aspirant be nyano. As I saw the done who wiki yemo. Yawaha. Ena ya Papa Kennedy. Eko didi ba umia tempo to wabra ba umia yene hwe. Ba umia starting the camp your money dinda. Then so unfortunately the other camps are not attractive if they don't add Baumia to their speech. That's what I see. Say week way obi person trend there. I just saw can be tray. Na mama me mama assembly a esi here. Ewo we are for Ken platform e wo US so. Omo no almost start this ankwasi ade we. Na me be ka tro. Almost say that edidi atem na ye didi Dr. Baumia no. Dia na omo camp ne pe no omo anya. And that was publicity for Honorable Ken. I was saying be a good minute in 50 be a team in Seminole. Wycliffe, I was so dumbfounded. Almost say, said the attempt, Abe Boama getting to the last ending of a unit.